somo rubiri rw'Ensakia wiki Kenya ni wiki ya kabera somo dienyo katano mwaka w'igihumbi bibiri na mirongo ibiri n'itatu no semerwe tano kwa bokero biyanande ni wendete kwirobiri wiki ya sekibao kyao rero nari abana bakwire na school ase tamu ya kabere yo mwaka yoiga igobono it's back to school ekrabe buri bayirobere tiego sibirobere kyara karonargo cyabambya nanya jibasti yaje kubuguri abana iye koro kibona abana bayigoire ase tamu ya kabere. Good morning. Morning to you. How are you? I'm good. What about you? I'm fine. Naki weekend. You can be here. At least asimbe Be about Navan. Asante. Na Joshua nera troche biare Joshua. Good morning Joshua. Good morning. It's happy new week. Happy Monday. Elitkolita watebanga lazima tujitahidi kyagera naligo chake wiki. That's true. Twakolire weekend. Walitolenge esabato. Bali balenge elitkoligoro. Abonsi bakolire bono nande tumeranire asogo chake kibago. Good morning Eric Baraza aka Kali. Evelyn Bikoro, my sister lero no ali nyombaga safiri bwakya asengencho yomurubiri bomo osokoro lebusyo mirubiri yo chukumwa sokoro. Yes. Evelyn Bikoro no mwana Gifton no bale nyomba ndeno mugoko awako wameamuka lakini sijiga amuke sasa. We thank God na bali basafireti korwa chisabali chintambe nyasaka bayikibuya tunashukuru sana. Igobono karibu sana semambia yabono ndibuya na sawa tuanjire. Evelyn Bikoro no komroga. Yes, Evelyn Bikoro. Nero kuraro kapreto na moja. Wanataka morale fiscal. Igete chinsa saa 5. So tunashukuru Mungu. Huya sana. Ja muhimu na ja msingi ni nyasa otokonye na ande otubwerere na ande toikire ase mambi yabone. Tokumakira mbe yabone kyara nyasaye bogo kumya ogotwerio morogie mbura ogotwerio mwibye mbura ogotwerio ndegwenzie mbura mwe nyasaye tabwati ubaguzi. Kare gotwa ni gotukirase. Tari gotana ayo tari gochikanisa gosoni gangangete ono kiro monto konyorare embreyo nandi kiro monto tacha nandi kiro monto nywa machi yarko bamwanya bantu bwate kebungo oxygen to konyora mbura nanu mugasto gwe ubokembe burago ite lakini sasa ja msingi ne nyasaye no myeni gatwanche to mirende tukira rero kitari kinisa no isato mutino yo gatano mwaka w'igihumbi bibiri na mirongo ibiri n'itatu karto semeretuna nahe ni ogenda gutwara ritko mambi ya engia anoboka ko ne birukunyo naboko nyana rende kwajiranye gitari ngo bwenore usonyona ne birukunyo gete kwara ire bo meto monto naro kuboka kwanyara bigoti biko moroma gautana kinara rtebobe okora liswesiga onyora rende na kwa igure biya bigo naboko boka kuyote rikuba ne rikuba ni nduri kolema ni nduri kwa ndia mioro nyasaye na baho kubwenia igamashapike tonzi bia semole ne ritukoligia Jumatatu gitari kejina otebiri sana ese tomotie nyoka 5 abana bayigwira giskuru abayibun bayirata kwe roberia akwira abana giskuru nonye bokongo se uchumi kendete gutumiga mono ando semerete ne bintu byose kujama tukare bosimbisu maeli kerendo moyibori bono wiketigane mweto moyibori ngwetigana robeke yange ya mwako mogima yanga yanyorana rende ya mogoteire kono te ayo moisio no mbogo osenyeruka yane tiganteme amwana aso school nando mete na moyibori yare ngwetiganare ekonyana ngwetigane no kuragera botena ya bono rende mbogo ne Grace one Jimmy one Joshua one Brian one Jackton one agende school ndi basomi baje gwekonya ujuse kero mwiboli yako somya nene ekerengi gitangana tari yako somya je komokonya ekerengi gitangana gina agote agosomi na oje ko beto oje sama tukare bozi gerabona bona torega iga nabaiboli etugoje twabanyora limoigo tari raisi umete nabako majukumu na arabuje muruja kwa munyira limoigo ndandi atako someti nabako nyora lindi na tangi mukarari buna into murata ngon tuabuni robolemo mete abokonyo anya no muraga wasabire kinga kinga kyani jina ibe tangandi dentalia Yone karonda wana rende bintu binde nande goko bakwabere enlightened that's true biamono that's a very good point karaso minto Brighton buna bible na bengencho
bono iga nigo barengerera tichi fees kuri wiki eria mwebuli agete tarate mwana lakini era sibirengerera bia wakire chisabu chiae kero kendo nyolire fees inke asenge nchuno bora nyotaranyora yonsi kubotekana no bokongu n'abandi mbaronya sasa sendrie in fact rero bakwenda bakilie fees ya term 2 n'abandi mbaro babwate bakorunkeigo n'abandi mbaro babangete ngabande bakwane no muibori amini bakwane no mwarimu monene basaba amabira ngakitwanchire toengaki egere tuligie fees ekiagera naro chande babatanga nonye skuru chigo chikwigorwa akiabali mutwanchire kitora chasimure n'abali munainwe ene bikongu korani skuru tabwatikende na kongu rakine na mogo tagerra baibori bali barache anyore baranyora kende asibali baranyora nga banyorire kende well and good na bali basese niwe bara clear fees yonse tunashukuru igo bano muibuli negento kengencho gako gosomya yo mwana ucha wekonya asubugima bwaya igikene kikerenge kenene ande gokoranga mbia na boko inyoro muibuli mbalenga basomira ande bataliko bayinyora abange sana nande bono rende neli natika twiti gitotora abana metenko kero nandi nakuboletia amontora bara otena naisaba edi injikaronda botati bwana na kujagoriria na jangarona mete mondoko dia naisaba lakini tamati kusinguraga rojo story kujuguraga ikiara ba makonguna na naisaba unabona gatwabokire twadeiro monto ne mambyengia mete sometimes asinale mambye tabengia igo bono ntote na mambyengia nele nagi yasa gatwanjire nde twaikire bono mambye no bwaki magatagata ikiara mete bono yona toriga bantu bare ba ukura boniga asigete ba tena nyagito chire otonyorire abantu bare babokire banyorire no ngombe nchiyo abantu bare babokire boniga banyorire na nonye ngokonchi abantu bare babokire boni osimonta na rotarairo maite nare ngitana gintarairi abumeto okero bwate birengererio ukiwa na mawazo hakuna usingizi terigoje uno konyo monta balete mesumari mabati gorali akabara nini nari kwamba bodena bono buyamono babwakire bya kwabogire lakini gora tena ekero igwete bobe naro igwete buya ekero igwete naro renja ekere urwarete naro ore buya igobono ubuna bwobogima life na bere kurwa sigitandakia omwao naro obokire bono mambi kuru gitandakia nyagitari gosorese liboni gubwazi tubotuko hita na bwadari mojo usakuru bani unaba mwabo igobono obogimo boni gobore all round oyo kobwato tabwati nakiwa ntote ngakituwo ngolelali ngakituwo accommodation tote na kilomonto mete tosekonde kero mete ibintu birumwe ko kiara mambi nimbwate mambi timbwati osera nimbwate mambi timbwati uri obwate kwanyonero unere mete abantu bade sara ekera nyorire akogitamba ke wall ekero monta agorito bolimo asigite aba agaja kugite wall abantu babanya basa agorito konyarine mbaraga ja wall bamotebe dio mete no kwagaje wall bana toja komanyana ingi obisite mago mbuya kikwagoro gorabo dige borabo peni orabo na intwe ntoja gotwara egende tena ingi tote bona tutagete komanya ingi kwabisera ondere na bade na alende tigangite tani na gita ko batanga agenda ko gitarindo emojore kare bakamana ko gitari oli mbuya ekyameta to barba gitete sara otaso egita that's true mayangi yakorekana ime montora bara twaro bakongu to manya aene jirani lakini tomaeti ngocha ko iguleita baadaye so it's very possible abantu mbaro aro basiyegete mechi kabisa to iko manya ndibaro ndibatayo to ko manya kiagera amuri kororana yes egigero kingerororo mwanjumuri tukuneria Jumatatu bona ni tuachakiro muroveri bwensake kuri lero mpaka ichuma atokwaligana no bamona into team yedo chance team apana kosa team following team jini ya maji na team diaspora tukubaligania somuroveri bwensake bona ni tokorangena like SMS yao otenga kikwabokire maida kitotero mondato tenga kikwabokire endero tenga kikwabokire buya ototena kikwabokire buya otwasiekeire bali bandi babo kamata gonto tena ki tutumere SMS ya auto tenga ki kwaboka na kwaboka matakataka na bagoteba egera no rio tote kurwa sesemo ya barabuna aboka onyora ngombe chaibiru yume to bokire matakataka yone obe disoriente mbale baboka banyora bayiri babo basirire naro boge tenero le buya
Ugogete bono mbuya nasimaireti ebintu bya byasoire n'emisara yasoire ono muntu tumwaka ndeden na bututumira uchumbe yao tonyora sesemo mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital oya sesemo ya YouTube na tonyora Ndizi TV News esara mugano uri twasomete miaka ya magake elirende no muntu gosina bwate den no musomete mugano uri na ekero muntu agaja no kurgie den agaja rende no mugambi ndimo umuntu wenda kebisanyaro ngwete no manyete mwana tari kungainire daisi ana nendo ri kumbate umwana na motebye nilienda safari najiete safari yale nilienda safari ya mbali lakini bono tachi kwa matena yaya umugambi karabo ndio kwirana umotebye na ematukata tukusana mwana orende mugambi gache tari akamabode rende na kikaitato mina na yago chire safari ndia teta uja kwirana rende mwana otate timwe bana mbari kungene raisi mwana na bajiete rende baganyara agaona into kirike konte biyana akaimoke mete mwagori kora bege to brangeti boli mpaka boga tubainsi akaimoki gana baba jiva na ulizo unarudi lini utarudi lini no mugambio no mungaini orenge naba bwatiti umwana uri akamana iki ege tiangene nyoma baba jiva anauliza utarudi lini kwa sababu mwana yes I remember uchaka mwana ukabwata teiga urangeti baba jiva anauliza utarudi lini you are just interesting sana very interesting haile karo kuranga ineri kabu mungaini yake kabu mungaini na ndebe ko mwana buro lakini boli monobo be na ndebe atana no buro tuwe gore bo keno bo mwana because umwana ngwe bade bwangu mwana tabu atietobo umeto mwana tako geje no wala go chuni abona mambia maro kwerena mami lakini bono onyore go sembaraza oseni njeverista abukore maro babonyore bada nanuna bada menuna akona ile kwa akina wana era no moita anda ko bolju mami ntakunywa nini chai ana hiyo mami ni pesimu dadi ni pesimu mtoto anayo akweba bwango igo mwajumari bono twachakire wiki ando nyone litukolya lero nelia Jumatatu kado twakora siasa na magenda ne tukara mugani ngo chara studio kado jo kwanira igo ndoro jamanda manare ngasensemeli ya South Moglango iyo nyamaramba alinduru akara bantu bari gwetinera inze ngoro je video ya ndoro gwetinera inze sana bakorawa na nayete morai yobo bweria sirwana soro yoro mo chumbe bwensemeyo anere chief whip nero konara itabanta na nominated mzie Dolphin Bwali bona Dolphin Bwali ngo chara tena ngiaru gwetinera inze ngoro kura sana adaina yani ni gitari de uru ingi babegete abon macho totebya gomugani itongo chara sister ko ragense ya munenu stokwa na mangana siasa na magendro ko ba msiemba te ko batakire ngo saba bali momento engeria ngo momento engeria abo rende betinyista haire bate momento engeri barumbu ya bale rende ntokumanya abo igontoro chebuno murai bwense na Italia sense ya UK so to UK Netherlands it was an ask King Charles UK alafu akamanya akaenda Netherlands inaniga ndwaro chali bono King Charles 3 bono na bete coronated bono na bege twegu tona about then is the eldest person kubekirwe gutwa Samaria monarch so borai boli bwa liabona ayago chakubatka no gosira kwa mama mabo Queen Elizabeth bono King Charles 3 na bege twegu gutwa bono nerole king in the Bible no tokonyara king lakini bona alio korana sensemeli ya is it London ama UK it's London ya alia para bado mbagendre the noble king ne queen igo murugi ayo musubati ulia nere na etubo queen bona etubo queen officially bona wali ne queen ana go jikoro le queen go ikogende go jikoro le queen yani go jikoro le king ne queen na maskani ando beta ali babo jibara sisi kubwa tu ya bado mbe impress jibara sana alinapokuwa kuna numugambi wewe numugambi mboya I really watched that session which was very colorful I was yani naligiriti bakangaranga kai hii wako dunia nyingine because it was very much colorful
producer ngora na inche nayo usko just inche sabi agara naroni asante miyamano sana bona ali kani kyange kia sana chibarasi chindabu nini Oscar bebo yetie asali ale very clean that's a palace in a palace ali kai biya sana ali no baringi palace bo mura queen sintor general beta no ana sense netran ase obwa matobu ya gara de kore da mangana yugo korana Kenya ya soira ase magendero rende no ibinto bikongete bo sara ali agendere ta sense to ya Kenya to union union korwa se byombe biriye abanyagitari korwa union je wasu bate na bono ngochiko bitereriere babeke tools inse ekero eserekali ebete proposals kete yochiko ebango ekero bacho some budget ya 2023-2024 erobereri June the June bano goswatore meto mwaka financial year yo serikali gochaka June nande baka June ebate tena bono mbachiko beka chi tools inse go ebintu bakore beremo kubatkana ne serikali ro guchange mangana abo buya sese moye tax konde naroche oyonero le economic expert asamangana ya serikali ya Kenya Kwanza David D na bate dina ya na inubono genda ikaraza toledere formula toledere proposal eri morojera kolemira onera bayana ndigo no ndogana na Kenya the public sector unions wena kwate bire kura abanyagitari abalimo nini bago complain so much bagotebanga yani a payslip go chakoba full of deductions na bagoteba nakibone go chanyalikana in fact onye a financial bill 2023 yebono isegweta asebonge igono yabeire igo sasa italazimu kila mkenya anyalika bagako garamia taxes icho chire propose na serikali kurende ba mochire ntokumanya ngo mwanchumuliririere karangara kiae kieki igoro ya the proposed financial bill 2023 3% nerororo eliyo chago konyo murobulyo o affordable housing 3% yende nerororo levies nchiro chinyinge sana umachumulira na bago tatebinga ase a proposed taxation yerebosio it's a taxation yeromo ikaba Kenya bachiko bachigo chandika sana eligo konya serikali umetekolanga na serikali barochi ngonde tayora tokonya isipokuwa bakenya tutweka kulenda bakenya wadebera as much as toganetia magendero taxation each abere very high ayebuno mwanchumulire mokoli mirimo gwa serikali nayo mulimi umethero no mulimi era batanga inche njumete binte bimbi nkuneti lazima imekugusa singe nchongo torole chai linko irole nkona chwere eno lyo koni chinyeni boigo so imetaja go say it's in attach every Kenyan ayana kioroche as the proposed financial bill 2023 eliyeganetie wono tunachwe bakenya twens tuchikona chwe besankenke egere chikonya so gwikira nimirobulyo ya serikali na mange na rayo endrada boy gondoroche kidura kindeki yurumo wasiri boboreni boime na tete na bono mbari jigotiga kanisende yonsi bwato bokabara awike chikorigire rwemerobelyo ngakiga ekandrada tabone task force area jorati guya bantu 14 abajigorire obokorerwe chikanisa atete na bono wike bachokore mirimo yabo bare regulations na majiko awchikora chikanisa na batebete gona ngi kanisa ya madiri ligoro bagana tete buna oko tindo kora kwemeberende in mambi gojigoresio mwari asesema ya shakahora ekero bakagerede bune meberende nero bado bando ndi baenda gukora marking yeme yasemeberera akagasichimbera kiri asense media shakahora ekero mwana ushaka ekero mwana natakode mwana ushakahora lakini ekero mwana Makenzi mumro yana akorera tu mwana umashana kegali atete na njiti medo statan mumbastali lakini tata ni galenge omokori yani ni galenge omuremi igani kumunya biashara tari pastor renge bono rende twist rende lakini Makenzi ereba tena atigete mangana yekanzo 2019 bono niga akumeti inanga kirega mtoro je pastor sekenere abwata ni baje kanisa bange sana konyo abatangiru mambi mbagenda kurende yegete na rende ikabaka bwato ko bakenguru bakagenda entoro jenda ba wakiri bae no bara ali Danson Mali na Cliff Mbeta no bara
bari bakwena kina client kiaye kiabo onyore justice yes na rayo agenda hera timeti goronga yarenge kurinde na enda adit koria na cheta semeria shakaura agatangwa 2 days ago lakini ndende nere na tangetwe atana na agete kindikie simi kindikia mudena aya sabturgo soa bona kamoche serikali yeah kindiki naro lekane to kwanire ngane iyo kararinga se kanisa gatebana bara imbaro besereka gusabara imbaro abanene bari geti access lakini abegete byenga that's a no go zone ekiagera nigo ari under investigation na exhumation na gendrete na sare atangire so akabolia nga tiga serikali yaguribaga ekore emirimo yae kuri ntwaro chenga Raila Odinga na goseretie gosena gendete ko gosereria gucha ku ikasi kigambero achigutanga e commission gose ekyombe kyukiarosigwa ano muraibwense gechia kokora inquiry na korosia amachiko gete usekobe kobe kamachika ko regulate abokora libwechi kanisa korenga na Raila Odinga gotebanga muraibwense tabwa chinguru chokorosie kiombe ngwetere bunge ne kiombe bono na Judicial Service Commission kerigereria na kibako nyore team tali umuraiwense Dr. William Ruto. According to Raila Odinga, it is very unconstitutional ekiombe kyo kiaro sigwa bono ntukumanyanga nkogendera kwenda seke gambero mono ekirali netue access so asensemo ya shaka hola Baigo mwanchua muligiriria ayonga tiali ya mange agenda tokoleka asinse ya Kenya ekerobono Musalia Mudavadi nera lingase ensemo tumesubaira ni kulinde no bara I think so Burundi Bujumbura say the African heads of president be chinse au chirongoro Africa 11 summit 11th summit na security peace and cooperation akoranga na kim bara improve chinse chirongoro Africa chimenye bija Antonio Guterres, a UN secretary, no walingalia. Musalia ni gali ku represent Dr. Ruto ikiagararinde talengoro. Iko bonomba no muraiwenso mokoro wense Kenya because a peace ambassador no arasa semeru Kenyatta. Yeah, tunashukuru sana ikiagara Kenya is one of the countries chireri organized asoko ba bosio asoko enekianga omorembe ororekanire asichinse kiri kitabwatyo omorembe monense ya Sudan nense ya DRC Congo iko bano nara yogende tokoreka yandi ntumira nara sa magazeti gosuye mitona na bagutwinyuria nara yo barasa semeria nekra barasa semeria Bujumbura nigo bane takuri ligoro ya Congo mete Congo omorembe ororekanire kwira noro abo Sudani libera ndigende torakiri ntwara na chinkwana jo chia chakire eri kwene kina ki eko babuya sana baigo mangana nara kwana kauna Kenya how Kenya is ruling Africa silent or says ruling Africa and the world silent yami uragana na Kenya ne pate potential yokoba yukura ense ba demete no ni ntwe asitore kana kuja ko real yobo tukiali boke na korana Kenya sere era strategic point Kenya ne pate asitore tusukuta kama gutalia kwa na sinse mochire takogenda aboigo aba in Africa binte binge biwedense ya Kenya bema kwa na ujisiko nara rigire dia libona de jinga kichiringora arigeria mangana ne make ingarana how Kenya rule the country silent rule the world Africa and the world silent Pole chini ya maji. We are in a good country manjumaria atogendere ko kujesabira. Mbiye manjumaria karanda tubwati yene around this TV wansoma usi emambia bareka tukuchwanzuri GSMS chino asemambi yabone kunda se ayebiro asida ikaigasara nelina kurire nalenge igoro yobwanje love ase anene kurwase buku Genesis mpaka Revelation amangana rafu ya kwande sana obwanje ni nominating agi how you love your neighbor anga kio you love yourself mete because then love your neighbor as you love yourself neighbor ya onerelie who is your neighbor? A neighbor is anyone who is around you. Is your enemy a neighbor? Yes. The neighbor mwana bugene plot yali abugene neighbor. Joshua enemy ya one neighbor. Yeah. Your enemy can be your neighbor, can be your workmates.
can be your colleagues. So your neighbor is anybody who is just around you. Now enemy is a neighbor. That's why the Bible that they love your neighbor as you love yourself. Metegaro wanjete garo bwanjeta bieka unless na wonjo kila bieka gwangire metero nabandabo kabengende au kabuyanga. Yani depression ya moita bono bwange birengero tena bono Kisii ni bwechaya lakini garo normal as Brighton. Yeah. Wikibonje sara ikiara meto wanja gwenyenya osto wanja meto wanja gwibera so wezi jibia to gwibera neighbor yao to wanja gwekorera babaye bieka so kiriyo tanje gwekorera na eto korera your neighbor ose jirani ya ose colleague ya ose montone wansi musye your neighbor bon and in fact kero to kuligererie ebuko reverend ngachirenda with trapped love you to spread is the greatest gift. Yeah? Is the nekegwe kenene sana. Love. Naende nakige kobo okongu asabanta abange. Ndio inakuwa igitango hani mondakora inganje nyarebe. Uriyo mkolere teiga. So love never the challenging. That's why we go insisting love your enemy, go love your neighbor as you love yourself. Asengencho nanya sana amethenga neba kongo monto wanjo montonde especially montekero ako ekero tuende tasa yibiro sara ekero wanje your neighbor you should forget and forgive goikabwebe na ndebwabe ikabwabere na ndebwebe but a lot of us we only don't forgive but we don't forget and which is contrary ekya kero wanje unyore igobona ari kwangiro mundo mete kero ekero your neighbor omuya igobona atabet your enemy to abe enemy to kumwanja you can't igobona love your neighbor na makude nanyo alete point yange 10 iga lakini njikwana so bwango buna godete how ways to love your neighbor era kinata katura yebiro rende medwa tena for God so loved the world that he gave his only begotten son. Yani you understand the word only. Yani na kinya saa nyanje tenze igota ngadi ata nyanjete angemtoa. Guika kamuru mwana oyo mumaima. Sasa ni chinzi buno onde bwensi ora mwegene tasira. Kole ndanyore obugima bwakali. Igo bwanja ni boli nyasa abwate wetera agatotomero mwana oyo mumaima yize only begotten son. Ego bwanja ni boli na buragere tujukorora urodiba the same obwanja the mesh yo bwanja ni yesa tumegete go tutule osinya sa tumegete wetro mwana wa so that we be restored obutali bwanja ni boke Brighton Tobonene sana ya only son begotten son junior ni mtoe angana makong bono rende karosa tukana se chinsomete muroguru Ensakia tugase drogo ndatena gotebia na gosemi umuntu itonga kigwana egetanga nanyo tena oikosa bere oyomiro brave for others ekerwa sabira abamino igona ri umwanjete na bono mention Sara kanya Joshua konya nyagete you brave for others because there's power in prayer there's power in prayer yes sana act wisely towards others yani act wisely injera yobongaini goja sabana igo okore wakitia senjera yoboriri goja sabande gotori muntu bwanjete your neighbor godo nyugwete I think you wete no moju muri nato yugwete bono mabina act wisely goji towards your others how faithful conversation yani faithful conversation imedende moko kwana dende chobwegeno abore kanororo na libono that's one way of loving your neighbor kabisa kumungaino mwe can't stand you are lying to them kabisa be hospitable yani utimena yana bege yani umuntu wa accommodate yani umuntu anena ndaba hospital dio tumeka santo bali catering jikoli panda kwa hospital anybody umuntu nabo mutindi bawuchata ndagire ino tuli wansa kwa mutai pole we are sorry can we give you something else so hospitable tigatwa ando to accommodate every character ine ya ebone yende show compassionate
compassion for others. Yani compassion ito ndege bose. Compassion amabira. Orokia amabira gochia sabandi. Yona ndiye kwa kana nwajite musanio gose your neighbor be a good listener. Ekaroro motegererio muya igono wanjite neighbor yao. That's some ways ena jina jode jirjia ngerende sali butukwana nakiogora omayena nwajite osa how to love your neighbor. Kabe a good listener. Ani motegererio muya. Kwa mwali bagokwana na yarenge bo mogorore akitana akendekia just listen. There is power in listening. When you are listening na boko na kulikia machiu rahisi banyala ko boko mwena linga number 1 is wakwa na igene agire ko mo block then it means nga naeno bwato boko ekiagera ngelina onyore na muntu utari gotegerera ago kani mapema igo no mete ago dismiss gebintu byakore byaturubanire mapema abon kere gende sare yebiro to kumnyoka ke don't gossip mete gossip gdora de aso evere aquí vos a teoría evere así va a tener pere yo var va a aquí don't gossip what they na don't be angnes evere yani tiga kugamba umuntu monyo nini Joshua lega Sara lega Brighton lega na getalega ekibone gegwafo egegogerana kuturiko ba amuntu bwanjite oyo mino be patient with others kabo moremere na abande igobana ligorokina nwanjeta abantu bane yani metekaro patience go ba kumunete usobena barabo ase obukora libonde bwezi bone yo mweri korengana no na abegete mangana ade talk to them about Jesus. Batebi goro ya yes. Igomana ko ade irigo ya yes igomete change God. Yeso ne rodete to bwanjani akare to bwanjani anande akadena obwanjani obaretete akaje gukura amangana ali amusa. Madena je bintu mbire yesa ajita akakore to bya musoro jena muswati akora twali oitwa lakini akabatena oyo takodere kebe tangani osotanya okore kebe akobiri. Kriesa gaja akorokyo bwanjani boli adana inchina yetogoli ikiri ya sirete elinenge gogetoli. And in fact onye Yesu athabwate ngwate be point geto se number 3 nga act wisely, yeah, that's true. Onye Yesu onye ndria atrinete imara na machika musa that woman na wale ko stoned onye ndria actike boliri osebona atinna barabwa batenga justify yani to just because they wanted Jesus to justify abatabing okay go ahead lakini agact no bungaini takabatenga okay eli chikeli mbia ligoteba but onye ondo oinoro utanya okara kende yon kemwa lende be the first one nandera batebe tinga bano ko bastua yani era batetinga kabo mutangani so everybody looked at them bakanyoranga they are even more worse no ko bwato patana ko bwato so everybody disappeared alitumia akili alitumia obongaini so let us be wise na onyene kero ole naba bisa bao ene kero ole naba sani bao onde narora kwane ke gosoliga onyorenga mwabachani gosoliga mwarengana mosio gosoliga konya monto monto gechi yani mange jije be wise kabo monto mungaini mate dote buno nyena se Biblia alia asina dozana mbalengo wise men wise men mete mbalengo bali bamete na Yesu iboiro yes baetere da serod taiba lakini baye diko iranero iwale kama walili we kama alikuwa nero wangerudia bamate na mwana Yesu atwamanyo de mwana kamoisia kakaiboiruga so egara mete rora ko bana muntu iborwa oiboru ko bwa inje mwana iboru because ya iboru inje oja kusario boru tibwane ndetere ngaba manyibeliji yes mete mbaje dalia para matera ene kene neli kireboyo aye roda kaibobe akarugo jikalende na abana abaisha insi emyaka 5 baitu bonse iwe nali Yesu akorete Yesaro gati Yesu bona bugati lakini nali batamete ko rwali bakanda Egypt ojo sojo bona ebuko nero ni ndate ko kore study mono Egypt yumete abantu abange bare kwenda Egypt
Joseph na jete Egypt abantu abange mbajete Egypt Musa ngayarustia abaisraeli ni Egypt Yesu natameda karairu Egypt ali akare bisi ali kabisa ageni wana naboya bete boigo kero Egypt ojo so me Egypt mono Egypt no Mesopotamia Nero, yes, Mesopotamia, yes. Alafu naende naacha kugundua bwangu yekaro nasome Biblia mbeto kwenye kumbwati oli virani. So I'm coming nearer to my Bible every day. Nkonyorande. Nkonyorande. Time. Nachitoko nyoranga Musa. Amini Musa jibuire nere mbaga nere by the way iga minyoge bachite kuchi Egypt ngina kanda kamubika rochali but musiko mwabo bono nero chito advice musiko mwana bumugambi umuruti nimanyete omonginora konyo mwana oyo ora mugonki nimeto mongina omwana oyo yaitwa ora konyo mwana yakoreki amogonki oyure ngina so sister ya Moses nero approach tie omoisika bumugambi akamu advice nga nimanyete igonga yani igonga Musa na igeretu sana moisoko mwabo akalendu na ngina oyibata kagete osengina olengi so nga rende trochi igonga kinire nyumba y'oboruoti lakini musiko mwabona yaro lenge a link na ngina that's why that thing ni mai to mongina gete tiganga ngo molete yora to ana a destiny yayo gwetaraika bad kiara mai de na bayar ko bana mwana Yesu njire erode na bare kumukora na Moses nera taraikira ni kirikiaga ni na barajo guituma ete ni bana badene mwana bado no muisha ngori bara bana baisha bamonyorere kwanza mali na bare guitwa lakini ndenya Nyasaye na bwategerega yekiro muntu bana utaraikira ningana getakoire turgora kubwako and there's power ase abana baba gambe you see ichikeria renga abana baise baitu but bona the princess onyorero mwana oyo nera gangana bwate setise wikiranya richi kolinga ki omwana moisiti gabai oitwe lakini akapenda yule mtoto akataita tu mwabonga no daddy abana murango itu bale but I have loved this boy. You see, igononga abana babagambi na barabwa they have a big role to play even mpaka today. Biasa no iso so maybe kwebu is an interesting it's interesting it's interesting stories jiralia and jigo kini jigo producer na mai na mai mate egagiango yogu erode nero begete asense meri yekero yesa kwiburu lakini yende farao begete ase carbon ngagiabo Moses egara with mate Moses na ya iterete ta race lakini zembiere to sabenya sai mate ni kwa neema tuishi kwa bahati ama nini etomeyete kwa neema ya Mwenyezi Mungu kwa neema sovia na maviraya igaro mate umete ngora lirinda orare nani ebona emete na bantu barakure kya to kuma mse kwakure you can't know no manye karo kwakure ndimete simondo kure kuma nyakare lakini ngedra bantu bakura ebona kwajire mete God is so wonderful all of us die by the way kudora all of us because that's like dying you don't know okungimbura ya tu wacha kuboli gatwa tinyibwetinje na man hande karo sara jidoro jako lire usukori no negali muise gusundoka usukoko bane gali simi kwa bwate oja kuwe simi na bumburu iwana kiregende keko ba week mpaka moga ba week yeah so God is so faithful gotobokia na gekone sana yani agotoboki bono mabia na inde kuira na to yourself now ekero montago kubonta to ndokore study ekero montago kwa no bongo bogo tango kwa osenenkoro and you do the study and then tomorrow you let me know ngigo tango kwa lidanga obongo osenenkoro I will tell you tomorrow just osenenkoro lakini you will let me no bongo obongo when obongo bwa stopiro colleagues neni no more human being or reality
kwara tibwas nyire pi cannot identify you. Gone kyo mambira boja konte toboli the government pathologist how the kimami ko kwato dijuna gati ekero monda kwa nkiyotanga kwa obongo kusinengo. All right. Me tengo ikabale baadana Obongo ngora iwo kwa na ya kende ya kwedegale Ake mami ngote itore kato kore study yuma juma de mona karonda to badia sen omoroverio on this TV as imambi ya aboniga morovenni Ensakia tato some SMS ni vidisa to imambi aboniga alafrende machumuli antu akobolinga ya mangana a taxation ayagena tokore tagibirira ikiagera na enkurule bango tote banga bona antu bali bakalikire ngana antu bali bakuru bakabwato mushahara 500,000 na bago chokorwe taxi ya 35%. Ikono mwanchu muligereria no eyenenge ntoki affected everybody ayena kiroche financial or bill a proposed financial bill 2023 igoro ya taxation tutumira karanga likia kartoga nda tukono kusangana na mashabiki yetu mwensi shabiki ndroro koroje sema chabo baracho welcome uswatu kwa Beatrice otumeta maiga yankonyorande ilitele ya complete kolende Beatrice baba maigao aikire bono mambia inje na kire tu bono tigankwa maiga amo na Joshua uta bia mono Beatrice kuru welcome Bubaracho nishabiki rito sana team following is among team following na mwensi balia sobwamo abali mwigwete biyemebere bali mutai wete biyabona Brighton yake bekanga ndo baisa ko ba confined akire buya naro butaki so mwensi ipi we are accommodating you naende bali bo twabasabira maya mwensi ipi abali basirina abamu abone insirete sokoro yane ogendio nyanja savana ya ogendio nyanja okano wali tuko lia ijuma bali mwenda tokontomera ujumbe Gusii mikondemia tunashukuru sana asengenjo tuko safarini togote banga nsi 36 do chimiro Jones ziroje boy wana bato tenga kimiro bereti asabana kwena skuru kiagara bani msimu wa kurudi shule bune taxi eriga mubaji bas mugera bana skuru usina mabaga moji ko saba abote na yo ba kongere usenga kimiro bereti skuru ngo rujira yaro chakara rero etam ya kabere yobono manjumuri twenda sensema ya check yake otora namba bali batumire SMS yabasemambi yaboni gwetera sinamba screen high in this TV bwakire buya monene nyasao twanjeire bwanjire obogima bwaito bogendere aseigo tuokomwa kera buya amakuba naro emechie korende etogosaba aere bwangu aba baboke abana baraganga Port Permanent Secondary kama kawaida gochaka second term no omokia omonene oyekero kwigulego oyo narogo Chris good morning arogo Chris mbiamono ekerna watumire SMS yao nikikimbia hapa kwa simu kidogo Dennis Omorok from Nyamakoroto Ritunda Green good morning Benedict Ombati au tena Benedict Ombati niko ndani kama kawa Boniface Agostina tena good morning kurwa ekenyorokia nyagenge bwa kire buya Christian kurujisa maji ya basi nyabatere mpaka Kisii amalio kana mamu wa Meri Nyarangi mama my hubby yono mwako Ibrahim na bana Clinton Alfan na Eugene na Eugene mamanyi Eric Eugene Brighton abana na ababaso na barwa somoroberio Eric Manyo so dadi wa dadi ikiongoza bani onseli Amos Kamoli Grey Abaga Kiran Dennis adarikuma besho beshai Kaberio Shema na good morning kuruma tune skim nere omwana we skim bwa kire buyana onde me yomoroberio simina tuta na good morning niko ndani Madam Thomas Mishira na good morning back to school manenos patini mfua kila mahali Mbraya Ture kila se biasana senior head garate na tuned in Masalina Baswirate na good morning niko ndani kama kawaida kutoka Ogembo biamano Jackson Makolosi ndeko kujisa majiri chama tutu kiambitengine raote ano alime yomurobile krobale no mwana sheira keronya oibono no muiwone na bantu bonse bamatuno alia ngobatena so imeno murobelio Kennedy Nyabando ngade bono liwende kwa bokri ni ngade ku robelo jase school oino mwalimu wa school ya Nyabyos ili kutoka sense meri ya Gesima kama shabiki aitonsi tunawafuria kofia na kwa tena gendra kwa ime yomurobelio Ensakia bono mambia asante mbio mono sana so kwenda mbio na kwenda ngamna kwa umetaja kila shabiki egere mbati karama kuna shabiki wetu sugu sana kutoka Ikolomani pale Kakamega anaitwa Kelvin Mukovi kila siku yuko ndani agotebanga kutoka Masinyenze Ikolomani tuko mbele pamoja keep up the good work
watching so much. Anasema Sarah in Brighton, love your show 100%. Thank you. Anasema tuko mbele pamoja. Asante sana watu wa Ikolomani pale Masinyenze, Kelvin. Tunashukuru kwa sababu unaangalia hii show kama tunakoroga lugha ya mama. Robinson Nyantera goteba Nakuru, well represented. Hiyo show mambo ojikali jobana. Shikilia papo hapo. Ni Robinson Nyantera kutoka Ria Misi. Goteba show iko mambo kali sana. Goteba tushikilie papo hapo. Safi. James Nyambariga Oseko goteba baba utarudi lini? I think hii ni ile story ya chief na mtoto. Asante sana. I think watu wanaikumbuka sana. Makindu getuma otabwakira baraliati nkweba auta nero kogera nabarora Kisumu nigo bwakiribya. Yes, Joshua uta nero kogera kabisa mwataragabo Timotex agotaba good morning, watching you live, tumeamka poa, asante. James Nyambariga Oseko reneli bolia watu just so mheshimiwa awekase studio kulenda gotaba a question to Bwali, are they problem solvers or problem creators as leaders? Are there not any other amicable way of addressing that problem without rioting? Since, as I have been listening, the community is initiated by politicians. So saying ababanya Kenya runigo bagusige tunabana siasa neli swali okugachira mheshimiwa Bwali kaguchaga studio. Kubolinga are they problem solvers or problem creators as leaders? Are there not another amicable way of addressing that problem without rioting? Era kurengerikia ya gotebanga arocha bana siasa na bagusige taba menyi bachake okora riots na kuandamana. Asante James Nyambariga Oseko libuli yao ayo mintongo rengi olibekira semo tunande ni monyolie egere tubulio mheshimiwa. Dolphin Mora goteba very impressive Brighton, hiyo story inafurahisha sana ya huyo mtoto na chief. Saying good morning daily is not formality. It is the way to remember you in my first minute. Ya tusavera sana. Asante baba Dolphin. Whatever, good morning Sarah, Brighton and Joshua. Happy new week and keep up for the good services you deliver every day inside Ndizi TV. Alex Mauti, Korwa Maro, Kisii County. Na onde ime yomorobolio amo na David Mauti Nyakweba. Claudia Nyakezi, good morning, tuned in with my mother, Beatrice, asante. Enoch Mochere, good morning, watching live from Isebania border. Bwakire byakegima nkoganelia mamo minto Betsheba kwa mboka. Ole byombe mwanyabando atwale mambengi, asante sana. Kennedy Gisemba, au mwenyakiro goito, bwata mashabiki onsi pia gotoka diaspora. Bwakire, asante. Makindu getuma ekero otageto suke, tiga oyole moto yao asuke na ayo so abu asali. That's very true. Tiga gutanga ni rumuntu, tiga gutakachi shortcut. Asante sana. George Atambo goteba from Nakuru town, bwakire mwanyagetinge mwansi bwakire bya. Brighton, you're watching us. You're watching. Thank you so much. Yeah, that's all. Elkana Osiemo agoteba bwakire bya bwakire bya. Philip wa utawala Githunguri meyo morobolio and my wife Ruth Aberi Oyueri mamu minto Jane basweti onyiego korwa stage ya Nyona Tombe. Vansi Kerry, baba good morning. Korwa Rongai, chinsemo cha Kajiado, no mwana Shaniz, Mora, na mashabiki yao mpaka Kraidro. Asante. Nzumi Kraidro, na nyoranga no moteli, kabiso artist ya Kisii ya Chirenkuma, wakoleto gotera na MC Kudu. Honorable Julius Omosomba, present from Mama Kara Settlement Scheme, Nyamira County. Jumatatu, good morning. Vansi Kerry, na role ujumba watebanga Sarah Brighton Rongai tuned in with my mom, Eunice Kemto, my daughter Shanice Mura, Kwamboka Bosibo, Milka Rioba, Okinye Dismas, Malaika Wichiredia Menya Basweti, Yuni Yule Moja, Freddy Tumbo, Meja Buya, Emma Mbaya Kasarani, Josephat Omwega, a password, and all Ensakia fans be blessed. Makogoti Kenya, whatever Akire, Brighton and Sarah, sikubaliani na hii serikali kutax kila mfanyakazi kwa sababu hizo nyumba ni wachache sana watanufaika.
kurwa mukonge bobasi ni makogoti omandere na nyabuke mama na kwanire boigo mama kimuma achochi Thomas kurwa alia emenwa nyabisia erode birakubaliani sana na serikali. Asante. Richard Ndinga, morning watching live from Gulf, salimia Muhesh. Muhesh akifika kwa studio tutamsalimia. Richard Ndinya tuned in from Gulf. Marika which radio amenya agoteba imananya kwa machapi kura Nairobi sobo macha chumbi alia pamoja tuko na Mam Florence Bosiboli, Dad Joseph Asweti, Eronik Sagini, Vancy Kerry, pokea salamu, Josephat Omwege, password Riro Valia Bonchali, kiongozi Safanaya Onserio na wale wote wanaomjua. Vancy Kerry awatawa niko ndani pamoja. Josephat Omwege, password awatawa watching you live from Thika Massive. Nkorengi na arachi mnyokiri nende na chiku. Kubia sana wina mashabiki yetu gototumira SMS yetu mendo wa team mapana kosa team following team diaspora na team chini ya maji. Aba wana ito kwa peka wiki SMS. Aba team mapana kosa. Team mapana kosa. Bia sana kama moto maji SMS yenda simambi ya aboni. Na hara sana nero ntomere ujumbe ya lakini ya cha inbox yane agonteina Brighton, bia modana love your neighbors, you love yourself, but inaro utari wanjeka. Utari wanjeka ngakioka mokara pasta. Sasa nimejinda la kusema. Wewe mpenda tu vila yako tuliambiwa we accommodate to be hospitable. Hospitable. You So, just accommodate him. Lakini apendeki. Ni sawa kama apendeki wewe mpende tu. Unajua kupenda mtu si lazima uende kumwambia nakupenda. Nataka nikupende. Wewe muonyeshe unajua kupenda ni vitendo. Anyene nteka sabaya moyo. Enjera sabonyo gotogonyera just give it out of love. So kuna wenya wapendeki ni ukweli abange sana. Abawa dena kidoro ancho monto tagwanchiti. Just play your part. Just love your neighbor. Erana atancheka it is their problem. Just fulfill. Asiye kupenda. Amenda ila asiye kupenda wachana naye. Na wade lakini kwa Biblia uko mwebere mbakache. Lakini na kwa umedaro kuanja montari raisi na wancheka sio raisi. Just fulfill your obligation, show love. So show some love ngochia jirani yao. Akubali asikubali hiyo sio shida yako. Wewe onyesha mapenzi. Mapenzi ni akiomba kitu mpe, muongeleshe kwa njia ya upendo. Yeye erana agotogonyera, ayemukwanire kwa njia ya upendo. So you are fulfilling what the Bible is saying. But it's very difficult manda that yantu Yesu. No, you tande toko ba Yesu but kora kelia oko kelia tebete. Yes. Aba niterigasi raisi lakini kujaribu. Maana unaona your neighbor huyo neighbor unajua sasa yule neighbor asaye kuchia sana neighbor nere goja sone neighbor. Iko sasa ile vice versa. Na bego na kana ndene kurubata abana batatu. Nwanje to mwana oyo kabisa nwanje lakini tutaite abana bame kwaretera matoke abere akiogora oli oyo mo oli bwanje terende ababarole na akiogora you give them full each bakubataga akibutolerende akibutolero akikasirinde okay moto kwa nyorelimo kwa nyorelimo abana bali chinus but they will sing ndutwalirigima tongo edus. Yes san Biasana manjumuri teto konyori goro yo ruenye ka tutaraenda sense mirinde yo butumoke ni tumaye kwirana tara semya magase tumorocha sisi miao ase TV yao ga busa sisi miao usa sukuto watch korwa nerina konde konyoro ruenye no konyora 10,000 ase mambia boni ga nene karabana bakwirana isi school endo korangiri genda sense mibunorocha buga intro no bwate 888 090 ekro kwa bekira abo bona amount ni mia yamo account name Ndizi kirwa ligere Ndizi rende bago kwatoma mete pin ya ero ni siri yako kwatoma kwaba oli
ogregatia bali bachukubwa chibesejo ichentura nyingo kobeka nalira nyora magoma nalira nyora rwenyoru nalira nyora chibese chibwata malieta mange aibono ekemoko nanda banyo ne school visio koli abana nyora ne feo koli okwira ni mwana jese school mete karkwa nyora chibese bona okumanki okorra ikienda kanisani ni sadaka ikienda kwa barabara transport ni fare ekwenda school ya rokwe fees ekwenda asigete asikwara gira lanji kwaga kiro mondo rende numa dengiri kyoko liya bona kiro mondo na mete na bonyo naro takete ko gore yanga naro takete ko sewa kane deni na bonyo 10,000 yeji bwa kane deni abono business number etwa tene 888 kiro kwa begire yo business business number na reyo bono makobeka account amount emyemo account name Ndizi NDIZ otomebese yo bona bora abenayo mubui kwa 10,000. Me 10,000 ni jua nyinga sana. 1, 2, 3 mpaka iga 10. Aye, go kwara. Go waka ne. Yes, because 100 bob tego wiki korwa mpaka keroka. Tego wiki. Wiki ruke umbu. Aya, 100 tego wiki go senkil goris. Ego wiki mugunga. Otige ruoro. So, hii 100 yako unaweza ukaibadilisha na 10,000. Nendrende nkunyuligunga lottery bali ijoretie chaka kuligereria bande banyolire abana kwanyolire abande banyolire ni bati yako bande banyolire baje bagende abande nabaje batukwamure baje batukwamure nabo chaka bacheki bana wewe bakumutenyukianga gobana nyagwa ijoretie green card and kama uko na confirmation number genda check onyatonye bwati ali sasa basi wechoretie kirokende no what, but I think in a confirmation number ngwe wole ngwe wole no ninjino jina jodi ndande mboli yo ya mongo enda Joshua ulijaza oyo mwitu ikagende moja wetu anaweza enda lakini wete esaba echamwero esabwero enkongu sana lakini de aja tuone kama mambo itakuwa namna gani mbava isoko kukosona na negwendeli Marieta tigacha onyeneli ya Brighton ni shukuru Mungu niseme asante enda onye ninje shukuru Mungu onye naye waichulete enda uangalie you try your lucky onye sae no yakubikirite kwirendabo asante sana mwalimu Thomas Michira kotebanga hiyo 3% ya housing we have our own houses we can't pay and we won't pay hapa ni mvua tu awata animbulie kuna kutwabo no makoli mirimo bwa serikali otabira pana hatutalipa hii awatalipa no mwali Andrew Maina na Karoye no wali meyo morobeli bwensakia hapo na mambia bie mono tokwenda sasa mene studio shows wafanye fanya anajua atukirudi toenda sasa ya magazeti torona lero bolito lakini nyora na ikora gense ya monenus kenya kubeka maswali ya wange ojikobole mheshimiwa Dolphin Buhari ogocha nyora ndikore neno ale ngoyo masenze meria kurobekana ujikumubona ingi kyagarete akurobekana siasa gendera sinye kitali ya nduru ose mabana siasa bagendera na siasa kubeka siasa ngoira tore batote siasa bagendera na siasa kubeka siasa siasa it's very possible yo etene tang twist sawa twende kwa studio Tanzania sawa twenda sasa mbele studio Joshua kazi kwako all right Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Bass Omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Migi nyali na koronyaramba chenkor
MC Medi. Make sure kwa watch the show kwa Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyerere. Nigukumirana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama wololo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Nga Faith Star yote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoromurobere yigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enochem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Eva Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwere buna oburwere bw'sukari, arthritis, ulcers, asthma, amarwere ya komenta bagaka chinguru chubosacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka yantu bwata mariogo y'abantu batari konyore toro babwatishide koroku insomnia tubwata mariogo ayo akobakonya
tubwata mariogo ye kifafa abana bari bagwitira mache borere baitanirie myake ri babonete go tira mache borere tubwata mariogo ayo na marioga nde amange amarioga yo nigabwata monchoria manene kubwaria butambe ugutumika ekiagira niga kubwenia oburweire butari kuiranirira yani togoteba segesongo igare anti-periodic emineti ekere kwa rwarigu oburweire bonde bwes na marioga yaito burweire obumburi koirana boigo ekerugwa ikire asinye gitari yabo nigo bagokorera scanning omubiri omugima ibyo kworokia asuburwire bure tubwato munyagitari gabo gokorera omuntu scan y'omubiri omugima alafu ekere gwapimiru twakoe advice na toragokonye mbabwa torosagia ase oranyura marioga iyo imeyumuchukisi ase benki ya family benkiere rirongoria kabere room number 07A gosoba keresime ase namba enoti isano na ibere kianda isano na ibere isano na isatu mara kabere isano na imo mara kabere kianda ibere Eva Health Malt Dynamic Habo Uhuru Superstores Limited abo bari meyumuchukisi na bakohonia ebintu byonsi aseri guriense nigo bono bagukwariania wuchiasi chiduka cyabo Jokanya na mduto warwa kwa Uhuru Superstores karibu nyumbani aba gusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Uhuru Superstores ense muyubwagachi nigo bakohonia amabati iron rod emisumari aina chonsi chisimiti chirangi chiwilbaro chisengenge MDF board na chain links boigo mbabwate ebirogo bichi plastic chitangi chukubekira mache chibesin na water drums nkoni abare chimbusuro na moyo amasasi echiredio nechitochi ebitabo vyokurika nechikalamu mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon chisabuni chiemete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chiro chonchiraroro asense muyibintu byogutumika jikoni mbabwate omochere esukari amaguta y'ichinyeni amajani y'echaye obusiye bwokuruga obusiye bw'amandazi baking powder amache yokonywa chijuice na boigo n'amabere ekero kwagurire omuzigo nigogo koberwa asigika y'ichinse 24 SDS yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshui mezigo na sokiri nere customer tete Uhuru Superstores karibu nyumbani Karibu Uhuru Superstores. Niko kwenye customer care na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri tunawashukuru tena sana karibu nyumbani Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumuchukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Bien mano manjo muri. Ede garambi ndubikora behind the scenes yake yonya silent no me kabisa. Bien mano manjo muri kana to bwati ene on this TV bwanzu bumugusi. Andu batu mere SMS yabutu meko na sema magasi. Yeah, let me check it out. Case 2 onchari ishabikire tunambea musana kwa mamori yangu gali menyi nkwa kulenda kora tukachinsa macha North Eastern one of the media sake bwatirete kulende is watching kesto onchari na bako tatainka yole bono mambia osugwa chire kibago Advance Carrier Sante na korora Matiangyo Mondo mbu yamono kigima abundo chinga nabo barasomoro bono mambia Lilian Kemi adana good morning korwa kebiri chiba moja
Kibirijini county ya Nyamira Masarina Basori good morning niko ndani kutoka Wembo ndo jabu na waendeta kwa imeyo muroberio obwe Ensakia bonmam genda gutubwatie tomoje gutubwatie ne Ndizi TV obwa nsuma usi emambi yabone kotote kwenda ya mase mo ikasama gaseti ritko olia lero unabotamire ombate gaseti ya The Standard na nje ngombate gazeti ya Daily Nation gazeti ya The Standard lingana limwamu goseringana linene ndirina civil servant ni gobono ba kanire igoro ya ehoda ya new taxes kolengana barabo nigo ba tena ya ine njire yemo yogo chikoba umiza public service employees nigo ba tena proposed measures nigo chira chikogera basiri enibo yabo enyinge asebono ba boliri aba bunge gokana amangana ya finance bill ya 2023 2024 anene krabate na yene arrange yamo serikali etagete gukora bantu konyo chibese cyabo yikusu Secretary General Charles Mukwaya akerabale ne krabalenge na KMBDU Dr. Ndafiji Bimunchi na uwaz bang wasonga no barabu no bakande badena yaya mangana andoju gutabirana igoro ye tax nyi gochikobe kwa sense ya Kenya ayuna arara sepeje ntangani manjubulelia ekanoje na Ezekiel nigobona ira netego chia sekansa yaye ekaranya diga kwa na matera na marandia nebiriato nebichuli ekrabone kansa yaye nyadigi ko urabudi tuko liegoro ayuna aragendrede Oigo nigo dena eat less meat to cut global warming. Eko dena ya debe kandende na toli nyamenke ekadukora mangana global warming. Ndu yele beje merongebere na inye gazeti ya The Standard. Oigo nigo ndo mangana First University nigo jigenda deko digerelia osekonyoleme obokongu aso funding. Ekerabono aborokiwa bagaswa university eji merobenda kerikobekwa ende banyora mangana funding sana ndo jamorekeire ekerondo jena victim of Saudi abuse in court for compensation nigo victims ba Saudi mangana ya abuse nigo bago ikaseka mbero sebaro sembanyare ba wakanwa ngeli yabo boigo se bechi yeyega go se bechi ndanga nemreketena abantu batatu nigo ba sirti bumabwa sense media Texas ekero shooting ose amasasenya ga kurdua sense meyo kwendo chikugira sobo gale kardo gorega seti ya The Standard bechi yaime. Alright, ambia mono sana mwenchu muligerelia gazeti ya Daily Nation page ntangani megano angene yetano na irobulito kulinde elie irobulito mono osereri bagali nene kigima ase page ntangani nelinga Ruto reignites fuel tax storm. Mulikube gazeti na mulitenga finance bill neli finance bill muraibwense Dr. William Ruto nigo ahatagete gocha ko reinstate amangana ye taxi mono ya maguta ya diesel ndoche pambo nerebekire gabo mono ne pambo meta maguta ligurira mafuta kerorire iguro mumaite ngige koba na kiegete kyo mugongo kyo bokora ligo so uchumi ense ya Kenya bono igo muraibwense na bwategetiro sana kerondoche 16% value added tax on fuel is currently 8%. Yani ategete ende mpaka 16%. Kulenda sibono nigere 8%. Eyo yale tribirera litinde kyagera abantu abangena nekera moto kole migano nga na kyubugi mabole gokonyora nga bakulira ligoli liye pambo seria maguta. Ine na chigo kenyara gose as the proposed financial bill 2023. Nalitwa kuboliri bolyo ntwarara abandi batulikire bagatetainga no amangana yo komente bango ntogwanja 3% to be deducted from employees and employers wana nigo civil servants bago serere gocha gutagenda emirimo goseko gende strike ase enseme ya 3% ase project ya housing fund kolengana barabo nigo bagotebanga that is becoming too much tali lazima aba kolimirimo ba serikali banyarwa bakona chekera ngogi 3 iguru yemya ayonto yaligeria sepeji ya 3 naya nagotebya Ruto na mangana yeligoriria maguta igotogo soma sepeji ya 4 ni peji ya 5 peji ya 5 na 3 chukugiria na kichi school chiko ba reopened today for the second term bana nigo bawo chikokora chiwiki 14 as a second term ekaraba chikotwara umutimo kogose half term break
eyuera chake chitariki 29 mutinyo 6 chiere chitariki 2 mutinyo 7 igo bona abana ngochaka bari kuigora chisukuru lichikorera abaibuli arigani abana na mapema ekiagero bosombi nkorora tuli nigo bogochibwa bwabo bokonkegima. We are not running away, James Finlay says on sale. Ono batutukanu boli bwe family ya Finlay bagendrete use dispute. Kericho. Yes. Amwanchu muligeria ayunto yasoma sepeje 12 KQ tragedy. Dead in 1 or 2 seconds. Anto bali basire tubugima bwabo somo bosokono bwendege okorekanite emyaka 15 nomo ya elire. Endege ya lenge kurukwa flight KQ 547 on the night of Friday, May 5, 2007. Eyo ya nyarko bakego crash soon after taking off. 1 or 2 seconds. Korea take it off. Egaita bantu 114 on board. Igo mugano bene no likire gabo na kyoko inyorwa 16 years later epeji ya 5 na limo ne peji ya 5 na kabiro mto Brighton mangana tainge manene mo na gazeti ya Daily Nation ona bongo wanjera wigoleime echo chiko nganjera later bya sana manjubode krato ndata kosuka go jibosi yake umaete mo na odana kimati na raire kwa hiyo yeto mukami na raire mukami kimadi ngimke bono nindo chena ibadete ko bekemero belio dedan kimati arati ndo ko kwanza karati ndo ko kwanza bamaya ko babati ndeke bonza. By the way nyarekane yinero ya lenge wish ya nyagosira mukami for a long time agatanganye gentongera serikali rankorere akindi giri umubere bumo amabaki yo mubere yo mugaka one egere mutindeke manyegokwa akini rende to me Brighton it's a bit very difficult don't aromo waziri bwonchoria Moses Kuria Diria linga se enkendo ya li dirio mungino ya sirete awatanga mungino ya sirete yes baini corporate serikali ya Uingereza egere bachekororanga nkayibono maremu Dedan Kimathi abegetu but igomba mai serikali mai dori no serikali te moto ayo mungino ya te na moto na because decades jara etire ko Dedan Kimathi yakwa uchakonyora mabaki it's very difficult toturaga nyango nara automates ya shakaola mbwango Brighton na Sara Joshua bwakire buya nyambera twabokire buya nigo ingo kera obo timetike usikia nige tindi sana kira lakini ukirigire rinde ngo kirire rinde nari gete SMS ya anene kuchirwa yasome karuto ko swa SSML iyo muchadra bwe tikulia lero ekara na British not problem servers nere wasome tabon nari geta ngonyerigire rinde asobo karito ikasa SSML ya siasa na magendero konete ture na SSMO ya magaset how Dedan Kimathi forgery were nearly flown to India for good. Nende yune kaligete igoro ya bana ba Dedan Kimathi banenga kibada kire ko enda sense media India ino mwana oligete orikire omonge asebeji ya gatatu Raila niga motebiri gashagwa gutabeka siasa ase ogosira wa Dedan Kimathi's wife ebono Kimathi's widow ekero matanga agochigo kolengana Raila oibono okwanda buri tugerera karegeta sense meri ya nyagitari fino home niga tena korana gashagwa ojakire kuira siasa ase amakweli gosogo kwa musubati uyu mukami ebeji akanene marketing abona sibo sabantini ko baterina amangana ruta prane digoro ya new tax mbago chiko yanjana ekrobono babuldi ababunge gojigo dam goseko yekana ebiri yo egojiko swa ase bunge bwa nkoiga unigara sepechi ya kane omwanchwa omorigeria pastor sekeni gobona iraneta se pulpit ase merobeli ya yobokorani Ekerate tena okubwatu kwae ni okwirete gosirie ni ibe nyinge kuika 20 million atete no mete 20 million ye 20 million raisi echi nyinge ekate tena okubwatu kwae kwa ireire emerobeli ya egotenena ebija yakira raira na jete kokwani esekeri no bakire nere bicha iga bono nigo no manchu muri na de gaseti emurike tena mugavana
ambaye county ya Kitui Julius Marombe ni kubona nyadeka wa point timu ya members kite bawo chikuria mangana festing asenseme ya mangana yerigeza ase ensemeyo ayuni gara sebeja tano nomo ebeje ibe wane murege no wasiri bolendi boime gitura kindigi ni kubona tebire bune abori abana siasa agwetanga na siasa asensemeri ya shakahora ekaratere na bono umebere gose okori kwemebere ni gukora chikorigereriwa onandi gochiko endra street koriangi gindiki oyo ya kwanda yuri chikorigora se kanisa ya St Joseph's Benedict Katorengo Jarin ase county area Meru ngakiomo chango erigo konya bali no balema nigatena bana siasa bangire waje kubeka siasa asesemo ya shakahora kolende rebuno mu wasimba ujiwanja lingana elio abayigo sebechi ya gatano na kabere ne lina serikali nigo bono abo serikali nigo bono banyarire bagokonya abana 14 kurwa Children's Home eraze county ya Nairobi na kuba unite na abana babo ne family yabo asisemo cha Trans Nzoia niga bana bani age 10 to 16 kero babana barusitwa senseme ina kwirwa ase abaiboli ibabo ayunaro ara sepechi ya gatano na kabere Jubiri party ni gagendete yani esegi gatie kiama ya Jubiri ni gagendete weskarate usini gagendete kubwata gosiko kina kurioborito onyorebuna omorayimo korubwense ya Kenya Uhuru Kenyatta na tena ngoba excommunicate yale Sabina Chege amo na kanikega akonde kanikega ni goba tenne ba tebiri moraibwe nso mokoro atigane na siasa ikiame kyo gya Jubilee kerodroje na kerodroje na nara okorokuna oyonde ritari ya chire lakini nemrodrega mbali rigeti oyo Kioni Jeremia Kioni neraba kirebicha numurayo mukoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta keroba igeta samaga chari a Jubilee headquarters ige kiamegi ya Jubilee kendete gotwara oburiberera nobokongu ekertu tutamaidingi chikwenda gochesa batukwa bosio Kisii Health yani enyagitari eri ya Nduru ni gegendete gosiekwa ase county ya Kisii kroya siguru chiwigisato goika abono abantu tukoromba kwa tokorobekana asensemeyo bakorawa na omubunge Silvancio Soro yobana babori na serikali ya county ya Kisii ekero amangana health developed bane kibini nyagitari iyo ya igoro ekegera bamenyi bensemeyo nigobono bajakire gotwara obokongu ase ensemo eyo gotanyora amangana yobobwenia kero gwero ikasensemeri ya Nyeri nigo Nyeri Catholic Archbishop Anthony Muheli nigobona nyoririga kobori abasaye kurwania marua osemi myugo byogo tindi anasio skuru ekarabono jiskuju chikoyogorwa rero otebiri na jiskuju nyingene go cyaro kandi buna nigo kigari gutwara ebinyuwa ibirira abana otagenderera na masoma basensemeyo ya Nyeri. Asante sana mbya mono ase page ya kabere gazeti ya Daily Nation nero ni mulkire tu mugano oyomo abwaso mungwano yamaileta Samuel Kariuki bimyaka 30 na kianda aburete kuri umutinyo era wasumutinyo etokane chitariki 3 kora no muri ya Mrs Ngoire nigagoteba otemere kuri mwaka ye uyurenge etanda boy use tout tora muroke ase ensemo ya Embakasi nigabogeteri tukelio mambia kamanyetenga mwaka yankoira nari kuri ndo guikabono ambaranyora any trace yo mungwano yo Samuel Kariuki nonyenga nonyugosiba nkuira nari nyomba butambe kra kodri mirimo kolende nabolete igomugano uyu nairobolite karabona abanyanyimba baboligwe besokie egere bali yo mungwano yo osiretelitiko osikitarikisa to cyumutinyi okane ayuna arairobota sepeji akabere peji ya gatatu nelinga ki civil servants batianire guchago stage strike ekerobono ngana ya ebango isatu igoro yemia yo morobilio housing oletre omochando ndoche University Academic Staff Union Secretary General Constance Wasonga noale na Kenya University of Staff Union Secretary General Charles Mukaywa na the Kenya Union of Clinical Officers Chairman Peterson Washira bali ukwanira bali kiba mangana igora so mucho Nairobi asabati anetenga tutaweka
vitu yetu chini, hakuna kuenda kazi. Mangana moroberio yo 3% tax mbatageti. Igengana Nairobi to asipeji ya gatatu bagoteba ngako introduce 3% ye tax ya housing nebo musigo ige payslip ya makori mirimo we serikali nige gucha kona choko na choweka no embono nigo bagenda to struggle no bugimo bokong na igo bona ekerengererie kionge chiko bachanda samatukali bosyo epeji ya gatatu neli morikirete igoro yerigoriria maguta financial bill 2023 ebuna yabeire endote nkongusana gwikirana igo epeji ya gatatu nemurikirete na Kiruto atete commentary goria mafuta kurwa 8% gwika 16% eli yatigo tuno muraibu ense omukoro Uhuru Kenyatta alenganikirane egero uchumi ense nebuke ayo na peji ya kane. Peji ya gatano nemurikirete na ki treasury plan to shield retirement packs of VIPs risk as clash with the law na kiekembekia ikigancha ya serikali kirobirite gucha kugitera the retirement benefits cha abantu bali VIPs ibuna babara yabakoro yabo Uhuru Kenyatta yabo mama ngina abantu bali abanene ase serikali na ki treasury robirite gucha ko ba shield retirements chabo. Peji ya gatano narimo nemurikirete robaturori rwa bene rokolre ne gazeti ya Daily Nation nemurikirete na kibono bainyuire emyaka 16 baadaye aba Kenya bali basiretie obugima bwabo asumu basokano bwendege uyo korekanete umwaka 2007 kolengana na Dennis Unsarigo niga kwenyora gotebanga lituke lyo endege yo nigo ya plunged into the ground ega explode all of a sudden bakarora amache aburuka inena maguta ya ndege afloated akeigo bakarora chinyamanya machi abantu bura bali basireti amagimaria. It was very horrifying. Kwenyora bale abantu basireti amagima 114 ekero bali balenge kusafiri balenge 108 passengers okomente crew bakaba 114 ndege yarenge KQ 507 mugano yuna nyoro chiko kolera sigiti etaseni ya kemoiga bali the bakunyora bali the witnesses bakunyora ngana kiyarenge. It was very horrible kulende 16 years baadaye nkikia beire bakabono ayuna araso mugano peji ya gatano narimo ne peji ya gatano na kabere nkolre peji ya gatano na gatatu simurikirete ngarero abana nko igora bali chiskuru abarokiwa bonse pinko igora bali chiskuru asetamu yabo yakabere 14 weeks second term ekere break yabo nagotebia tare 29 cyumutinyo osita wikatare 2 cyumutinyo 7 igona bokwenyorororenga narariaya arafu rende nkolire amako yomtonere libaga senators bono nigo baganitie serikali kubeka nsemo chibesa special fund egere bakane abalimu bali ba the invigilators bali bacharugetia matemu na kulinda matemu y'umwaka 2022 ngawe ikabono the invigilators na balimu bali both primary school na secondary school mbana kanyora ngere yabo gwikabono more than 50,000 secondary school examiners and their counterparts ba primary mbara nyora bese chimbaka bono na kitwaro je denominated senator Esther Okenyuri oligiri kumanyanga ninki serikali etarakanira balimu abo emetinyi 4 months later down the line mbaka bono igabona ina mangana makong anayo mwanjibo chisemikigima aboroke balinde tamate muro chamate mwasogete kale wana bachire chiskuru ngambana kwa gwengeri yabo no mangana makong wale ekiana na balum ba JSS yo junior secondary school bali bali gitumbarakano eteyinda ntwara oyo ndagarote alinde na barale mereri na competition ninjaja akimba school Jones ya junior secondary school bado abana rende gisemina bakire go ntedoranye tamu ya kabere rende na kibao cyo kupikoti mutaraba kana serikali ikombe kyaneg ingigega nikya kibasya mujyabe twensemo bari wakana nandirende abalimu mbabuli tie serikali bwato capitation chietamuye abangi nigo ba chandika sana ukarania bukorere the first term that's why konyana na abalimu abanga bange begiskuru manene ba auto depression mwalimu da auto wale gasi nyingo ro cha chandu kuri nyumba
family aike skuru achandwe ministry hani mwalimu gake ni gachekabe ngakia kumanage skuru ngagia surprise siko jabali twajiba shito etamwe limba rokonya abatete tamwe si mwalimu atakufa mwanda gojandika no depression yako manyora raisi sana lakini ndio serikali bekemerobeli ni karobie nturamanya tutaona beje komine ile market na victims of abuse sense media Saudia niyo bakaragotea ne serikali bone batakiri bakanwe ne serikali muganura monene sana abu igore muswati yomo ochetor rumugako yiso koro debiche yo mwanju murekero kwanda onyorega city yo mugako yakurira mariga kabisa Jojo Tieno akarikorera mariga karare kweresa igoro y'umungano akimongino ya chete nsema ya Saudi Arabia na bana uchikoliria akanyora mangana makongo agaitwa agasambwa arikubekirwe bunduki otebuna bono genda like statement na igwe samba pako muswati na jitu kusiriwe mabwaye yani traumatizing sana ya Saudia timetina bande ba tumanya na nkiye kara bande ba otene ngiira bande ba goitwa mangana makosana beje komina kabineti mrede na UK versus backlash over handling anti-monarch demonstration. Ekaroli bari konya ekaroli King Charles III ariko bekerwe gutwa abandi mbare barotena yayo itari murutione. That's not my king. Bari demonstrate yarika this country is ours. Bari otena inseni yeito abadana ba komochiali na royal family yaba ikaranse ira matuka mange. Bano batete kuri mbinu yokonye nintama bora. Abantu mbabwa tetu abode hazamu ngano ini kwaraze beji ya ikomi na kabere okorana na Prince Harry no maite okorana bado nere na jitere bieka mbalenge na Meghan ekaro Meghan ya kara sense ya US karolinde bagodeana Prince Harry ni gari weto mukutano yo na kama chumatakanire na tari ganidie lakini mate mangana na ronera in royal family. By the way King Charles III igawatana babiro yu Prince William na Prince Harry Prince William na Prince Harry korengana nechi solsto konyora baiwana inibiyana bana nakieko gara Prince William Prince Harry akaruo the royal family akagenda akachikomenya US agatiga mali akagenda na Meghan muruyo akaenda until una babo mwabasirete Queen Elizabeth na libachite kumerana na ndo bunabona uroche tare ganiri na ndo roche abacha mangana naro ndagasuka iyo to the Paris ne one bada man to the even the rich can cry the rich also cry and by then to what a series you the rich can also cry the rich also cry yeah so igo bakariganu ngoba boro nanyino mutenengu na bakorera buno mutagakorera beji komera taneri kommergete na new funding for TVET ujoja komotie nyukianda omwako yoiga aina roko yanyora se beji yo ya 15 ndoje kaseti antibo ati mange asiri tukolia lero na arayu na ara kwanire na arayu ndoje arasiga seti ya The Standard ekarando ya simio leaders ni bakarakote abuna beje meronge nebere asimio leaders ni bakarakote na ya serikali yeni gete ko ninta mangana devolution usebu ati mokia asensemo ya devolution ndoje sara na rawala siga seti ya The Standard ko lialero gobono timetu no gende ku asensemo yao ya troje birobitu biya tinko gendrando chinga tianki peje komi mwanchi muligeria Raila Odinga na cheta kaligeria umubere onya gusira mukamikima ekero bono ya manyikanire nga murubiri nigore nga umongena ki mukami kimade nigagucha kwegwa estate funeral abwasumura igwense Dr. William Ruto ararae umurubiri yekere mirubiri yonse ikiranire oigwete nga mbatagiti baliye umubiri onya gusira Dedan Kimathi iyo gatebakana utindigetu asechera ya kamiti oto ke utindokorwe egaruchiko bachikoegwa the state funeral bonds babire tokumanya usene nyale kane kolende morobile bunole mongena mukame Kimathi nigo agucha kwegwa state funeral
Mwasho muri atigantigera wikiagera na mangara sigazeti so kwa na kira lingana ntogokora can review the magazeti mpaka na wensa 8 gana nusu tiga turakora tumayenga yo mugeni wite ikire no ikire na bonga tubano ikire kiana mode nyise jidango jire torore na kitokora lakini ne elina amashabiki tunaenda toka ime yumuroberi asema mbiyabone atu aenda tubwati asinjira ya bene nujo nyiyo Kennedy oyino mwalimu umworokia goro kiende sauti akondani kutoka Kebere no alime yumuroberio ate atubwati anatushikara iti kabisa amiyete Kebero atumaliuka mwalimu onyego Kennedy goro kiende sauti mworokia amenye tali Kebere gali nyakorokoro ali nyakorokoro yeah Uyaza mali tumedana mangara lakini ile taria Chinze mochanya korokoro yes Kebere anatushika right nimedana no mongino yena abana bono mwalimu mmefungua shule unafaa kuwa shuleni na igora kana soma ngana maya alituma ujumbe agatebanga no ali mase umurubiri bwemesa ya mangana maya sinjira yo bwingi asante nere igobeire timu hapana kosa but timethea gochoka kwa school lero mambisi atamukia sana Jumatatu bako yora kile sasa atakuwa anatuangalia tu tarabu kaningite maite kai prepare tomate na bako toburu saa 12 mpaka saa 1:30 na gara kwa miange kima ngara bale breaks lakini ndo mwalimu kwa ndani ya Ndizi TV ni robo smusi anasomro beri Ensakia tawara sasa mere motimoko tumaena magani to so ikire tarai ka tomakora na kimichienda usenaki na boyo ya sana jojo kazi kwako jo stara de usomo gani ujire kwanza maite ngizwa vitu kera ngoma nyari lakini sawa okay Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero mgebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime ekero utagitutu arobore muno mumuso busubwa abantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani go kuingirwa chinchira chiya na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri isankwa riria riarabokire na korolekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumuchu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba kubwatekana n'ubumanyi bwaitu bwonge asamangana yichisemiye aiga Potters Haven nigo tumanyitekeriya yibuno mwiburi otagete ase skuru ilyo mwana wa gusoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 aborokia baisaine babwatu bumanyi bwigoro rivaga risaine lyo kugoseria na bwigoro aboroki wabakorara ekero barosire chigali chobosombi ama
achama ya yokonywa nabo igonko bwate tole umurubiri yo CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 turikire email ase portershaven@gmail.com gosoto akire sime ase namba 992 isatayemo isanonemoibire isano inye gose 992 ibereyemo kianda isano isanoneibire isatu isano. Porters Haven, the foundation of knowledge. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goikagesieri na munwa kuna bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what men cotton pants t-shirt T-socks jabol tubwate mezigo ya Canada ni mesigo ende ya China different types utariri imiyumu chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuno namba ibire na boigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice storage customer chetu on which bill baguchakana barobu especially abageni bali baguchochake biashara kotomatole mizigo na yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange. Esukuru yokwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Jumatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali noborema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kiceri cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya umwaka umugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School.
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbia marono mwanju muri on Ndizi TV asema mbia boni omugani wito njirare goja maete sabari ro gendiere njirare goja tutebiri utokonva merina goja ara sebiro bire ejideka nge ojiribosyo njirare goja ngo soare ma eto ndori fini bwali yes ko nominated MC ase county Kisii litukegoro na rorekanete nere gakora okurobekana kuri Sense Media South Muglango igoro yenye gitari eri ya nduru nesiekiro ikabono yange juigisoto chetire abakore ando bense mari barire badena abante bakarugo kwera geita bona tutoragirina okorobekane ugo siasa ebekira sinye gitari eri ose namagendera abantu batagenda we gontoro jina batena Sense Media osiri chogo yakorekanete kubatikana abamenyi bense mari badena bona ngagitora chogwe nyegitari tugesiekire and that's what naro chibagatanga bono mbata getigo chigo for what? Bono igore ndo igobono tya ko serejide. Twase chengo serejire but they have that right. Baba the right yo tajowa. Yeah, because one monta kurwaro kwa akibagora. Okay, korengana baba the right yo tajowa. Korengana inche na barabuga na barochenga serikali ne kuneke so that eteke action ile ebwenerete. Nyagitali nye kunyalikane igorwe na indrende tara igoro abanyagitari baba assured of their safety because nto wassume nga they are demanding nyagitari igoro but renda baba assured nga obolindi bwabo mboro egere bakorobo korere so that kiro muntu isanike nto takanga lakini ndo twegeronde ngo kwana tole omanyagitari itetwe baide twali bali barakora nduru ko sembali bachetu we machine. According to some sources bagoteba mbali bachite kwaya the machine bari barengo baromba mbaitiri ya kwarwa dagendera ko remere mekyara abantu bono tuze abantu bande bakure basubata giteko jore service yali nande gento kende ndabori ekarto gento mugenyi ito mete ne ukwana rende ne machine ekoriyo morweire gosero morweire okoriyo machine omorweire okoriyo machine ni machine ni mgonjwa anatafuta machine niko tutekero mwera ajita kanyore machine te iyo keumbu na wale ko barifadi asiri abale ko korigiwa rifadi asiri yamnya batebe kantu bwati machine omunyoki asegete ase machine yeah bone ba okire muna machine jirari jirisato ntuturigire toka deputy member ntumana machine jirisato batatu ko rusia yamo banyere keumbu bona kyoko bori nyagitari ni gesigiri jigu gisato machine echi kiro isato totebe osibere oseyam ngochi akonye keresi egire jigari kweru ari akonye ndabona apa ni kizungu mkuti oro era bukoja na kumisana hando medena tiganto bajese na egento kende gyonsi goja bajese na mangana heritage na food production that's true met heritage na mangana food nenda pamoja security ma goja ndi yagatoto kerero linde lakini na ochiese na heritage igoro jena for example monto mire kurunya marambe bigi atakete abwerwa ingakia go ikabosongo kiara nduru nere nyagitari nene Sense Media level 4 nere nyagitari nene nande ni arosi nojina magachara kabisa arosi ponto tamaidira nyagitari chintatare jiarengaria Oikabona mariona arenga aroseti wa kairo asegete usisi ku gurboni gaba ndwaire na baga ndotume a expire usibana tandawili kwa sana ngeri raisi ngeri raisi abana barojena ndaisi abane bago gete lakini wono ayorojena korenga naye nsiasa iralia so sie kukwenya gitari ya nduru ose no guitukwa abanyagitari I don't know tali guitu kwa abanyagitari bantonganda bale umugiro osekende kiaba kiagayano but now enganeye turochenga abantu batatu we distance themselves korwase enganeyega to me nabondo chenga amangana asiasa nabokora na karoro because how do you close nyagitari I don't know nga which process yakubwata nyagitari amakoba shut down for a period as long as that one 3 weeks ejine chuki chinga doesn't mean wantu mbara ruara samahana makomsa manyana ki process cheki ko inkikera habe
keirire nyagitari esiekwe engakientambe bunei ekera abanyene bakona kulira eigurwe so tutajua tukijua kutoka hapo tumayagoma producer korante bina egonte ina bebiri abekirabu lakini producer mno mugeni witawe kega tote tunajiroro buna weke kiagara asore nabo kumayeno mugeni wikire kiana gotomwera likoje na wikega gotote bione producer gotote bione kila sawa atatuambia bebiri abu rande business number 888 090 ina rokobeka ende gwabeke mia ya moyoka gwatuma kerobeka account name Ndizi gwatuma kwaba gatia bali bakwebwera kishiringi ikirivu 10 bone mambia bone ekintura jingo kobeka nereko ego kwalibaga liyo kwebwera magoma chibese urwenyi nereko kubwera nereko kwalibaga usikobeka mara mange jintunda jinyinge bone kere draw korwali tari ntoko redro ni machine ya kore draw alia tena yaya for example jemima mukaya nani teresia okemwa onjimbo baswedi nerobo mubwinzu asi tunokuralia oyorawe gomana genda kubeka asi imambia boniga onyore 10000 amanyo to bwa fi mubuko abachokire metekara mubuko abachokire egona bokonyorana tubwati kende gota konyora nyore 10000 na gotebirio that's right nere yubunoro chabo ase TV yao mashabiki tumbaro bato bwatiri bato tumere chijumbe kwarekia nga bado no bali na intwe mbaro bato bwatiri wetera Facebook personal accounts Brighton makole Sarah Tita mbaro ande bagande tukutobwate wetera Ndizi TV News Digital onye YouTube mbaro bakulika nganchere nda ligererie inkeigo wetera Sarah Tita Facebook Mwalimu Thomas michira gote ba beautiful morning korwage komoni rikoliria meroka no tuli meyo morobelio ni mvua tu, mvua ni baraka. Salimia my wife Fanis Nyanchama and my daughter Shanice Mora and Alan Achoka. Wambie na wapenda sana. Asante. Edwin Bright ke agoteba good morning madam. How are you doing today? I'm doing fine. Okenye Dismas na rodi ujumbe yao wakwani na wantabange wochakara General Gichana Honorable Monde Chef Jeff Susiriruma White Vancy Kerry all the way mpaka Lucy Bonari mpaka Evalino Serombia mono sana kwa niaba yake. Catherine Mora, have a wonderful day, asante. Teresa Kimto, hello to you Sarah and Brighton, asante. Whatever, good morning. Simina tuti na korodro yonkuru wajinsa machenya makoro tonya mashoes. Justice Atunga, have a wonderful day too, asante. Vancy Keria, whatever, good morning. Rich Koligia, Kesto Nchari, whatever, tuko ndani. Isaiah Nyatundo Mosongo, wako ndani. Evelyn Bikoro, my sister, good morning. Whatever, morning Sarah, Brighton and Joshua, your show is rocking. Good day ahead. Msalimie sana Brighton. Na ukwandia mega. Na injana itabire kiara yegomi. Douglas Obure, agoteba good morning nere. Asante zaidi. Biasa no manju mori gwendera gotobwati asemambe yaboniga anagotoka nyetombo gani ito aja student to kwanira mangana siasa na magendo. Wana na boto te bibrengere bya orojena siasa egendreta asinya gitali ya nduru. Ose inki aroje kere baba menyi bense mari ngodera bale nkorombe bale bene bakare koira ba roire ba bale ikyaro mete kiralituko inyagitali ero na benga maje ale kurwen soko ngoja gosoka aba oika montai wobe mete gomobe mugu mete na benga na atangajika dangan toria banya bitangajika nsajia siguru Jones nonya gitali ebe ndori ko iwobe tange gisigi ana bora iwenda ya gosareke na bora iwo mutugo gwatiole amakerembo bagoja umuntu wake rune bigi nyini nsiorori no na bana nguru bale skuru na bagonyo mwana wikira ali nsiorori ya muri ndi aja kurualia ajuika Kisii madia marambe ngare atambe sa tali yangensa bora endo zikiro mtajinga ke titarinke sana lakini to kubona hayorojena siasa era asinya gitali eli ose enogo ituko rikwa panya gitali kwererete emero berigotene na sensemeto tumere ujumbe yao asemambia boni gato enyore na botoka esome katoka nyitomo gani itegara se studio Dolphin Bwali ne rogo igase studio ndeto kwanere na aro naringa samanda mana alit kurigoro kiraba menyi bense meri ba korena yaya indu ndo takete siasa para bokora ngana baru yao te abina ebatagete enyagitali go lakini torena bafuasi mbara banse magete ba komo jense magete imna ya korona siasa nero bono tigamo maba menyi batena siasa eroro gose ningi keroro asense meyo ya Nyamarambe. Asante sana David Mugaka awoteba na olikoro babadogo Nairobi
agoteba tuko pamoja. David Toure oyo no uri ogotutumira eluga gitimuna bone yera na bakora ni gisongo rora okay na tutumirite bake namba ya WhatsApp code 229 plus 2229 in Benin. Berlin is Benin. All right. Benin. I think it's Benin and Berlin. Asante David David Toure. Rugeti ngonyara gosoma kulendera bokoraga ni gisungu kirikia. All right. Ruth Kwambi ondieki agotaba niko ga Kisara na Brighton. Asante baba twago tumekutambua. Luna Irene agotaba erokamano. Bless you. Asante baba. In Benin. It's from Benin. According in Benin. Can do what 254. Oh, and 254. My I'm from 254. I'm from Kenya. Kenya. 255 in Tanzania. Chikod na checho. By the way, song na boge chirete song boronge. Consequence. Okay, ni convenient. All right. Asante David Toure tumeona message yako. Tuanyorire buya sana. Message ya lakini ndio nyemanyeti ndio my think kwa mimi ana tumereto on Friday toka Italy ke Japanese so he sent a lot of message ntambi sana okora ali gototebire nde show neringi ya kwa mashabiki but we couldn't understand biamono ocho tolikere songo kelito ko ibuna litoko some message ya onaye kwa iwabuya ocha kulika that means rende anafuatilia hapa sana naboje utorikira uchumbe ya ekase akinende sana uranyadari Gusii bado uranyadari takari Gusii keto kwana nene wana bara lige kiae maybe on tomato se benini go ubare ke songo tomate ina adori kirege songo ngakwa ntora mate sara yare kwa no mugusio karalia on tomato no mugusio de benini azenere eto mate ina can light in English so that we can get you somebody who's in Benin ngakorogo anaitwa David Toure David Toure. Anga muno majesaji abagora jeza. Yabo. Toure. It depends which English you learn. It's either Toure ama Toure. Yabo Andrew Toure. Yaya Toure. Yaya Toure. So it depends your English teacher. Ekarere Toure. So it's Toure or Toure, whichever. David Chita from Ever Healthy Multi-Dynamic International Kisii branch anasema Ndizi TV mambo yote na Sarah na Brighton. Thank you so much, David Chita, a very big fan. Kurwa Ever Healthy and then babwatega some time back. Babwata malioga maya sana. Akurwa chinse mochi abuindi galia. Agotabanga Ayurvedic medicine. Bakurwalia kabisa marwire. Asante sana Ever Healthy and then na mogo cha tora asanga mange sana. Asante sana David Chita. Kwani msuwati kurwa Nora, kwani msuwati kurwa Edna, msuwati kurwa Gladys. Na bali bonsi bako make Ever Healthy yagendera. Thank you so much. Pia Ndizi moi enyombe chaire na chane tioye kurwa sauti mogirango ndonyo. No bali miyo murobere ba nyombe chaire. Nyombe chaire bana. Nyombe chaire nere kubioga. Kefa kurugizima niko ndani kama kawaida mbiamano kama ndio kwa miyo murobere asimambi ya boni. Mbia sana. Tuenda sasa miri ndi studio tumako tenge toko yana ucheka toka nyotomo ganito aikasimambi ya boni ga erotorena to sasa sema ya siasa na magendro. Kwena toto tena toska ujibos toska na ndi Steve Wansu bomba Gusii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii
omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chezi cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti isano na ibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tuna abanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nka conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito karo montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya ni bagendrete kumochia serikali asogotaikirania amaganio y'abananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatibali bachikoikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samoei Ruto ni garokane kumushumurai wekama kya ODM rera Morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake mwanchi umurigeri ya inega tiari agendrete gokorekana ase chinsemo OMS ya Kenya ekero trachie gosangereria erio tokumanya senchira yo wikiranu onse yakero lisokoria Jumatatu asemanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo chinse isato chia Nigora chikumirana na inche Evelyn Osero amo na inche Vincent Onyancha ekero kitoko bwatira nere Joshua utakuro somo no akwe boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo turachigo kumanya bunagenderete wateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu. Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kirisi Ruth ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo korera chigosori Gusii Urban Blaze omugaso obona turigochie koba buna butambe Science niyende oyo no science niyende
bonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemberi Nyali na koronyaramba Chenkorkunga MC Megi Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyere Nigukumirna na Petra Mukira ase chingero chabasae Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star yagotebaga kunga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro murobere yo igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami Tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami Aliagendreta simitandao chingero chija aliakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebilenko binde #ekebemberi Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukorlie guchia sabasubati barya bribu atranitie nigigo kumanya igoro yobukorlie obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire kwegumwana guse nutrition eye checkup pelvic exercises na buigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengecho wansira buno ko tate sabari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere sabari yonsi mpaka buno go kini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba batariringa kichindi chonsi imeyomo chukisi angene sukuru yokwegeria iguru yobubwenia ya KMTC gosoba kirisimi ase namba enotisano noibere eyemo marakabire inyeyemo enotisano isate noti. Oasis Health, together for better. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Biemano no manju muri Ndizi TV katwenderete koba sumuruberu Ensakia bono mami mogeno ntaraika agina onte injerale ni ndogerikia monyora. Yes. Koranganesi miante wene ndogerikia monyora na yale koba ninje. Nanjira mwana ko nyoro. Ni muganyete kara ikejite kajira ike tura kwanere.
kamba anabanda inagi buna yale ko banaye dangana ngware wikirira buna yogi bono nindi kinarokora igo nenyora se because na manyetenga ango challenge on time but na 7:30 was to be here she was to be here lakini jinsa raje kago je na inaje ndege sana ni chine chemo jingo mote ina yanga kigoro rinde yarenge atotebi yani mono na mangana eri tukulie igoro because na renge gang leader bakuwaterana mheshimiwa getini raza akura kawiga tutafanya vilivyo na ande lakini ngojale tinde bana tawe kare ngojale ande incherale akifika tutaendelea ntuko borde na ayoro na ensemeri ya nduru siasa gendere de gostari siasa gosena kiro yabana siasa na siasa bagarira magendero aburukaniwe na siasa Junkie koro chakera irera mantu bakire pi ba mute pi about nyagitali ekorobo koreri ne batali antu ba sauti mugirango boka antu bane mbaro ba gocha here and there banyorobo koreri naki e condition ye machine chikare chiri chikara e condition ya mariogo meta mariogo na ra short term atakire abantu banyuga aere iga salikire so by the way ntona kulikera mate karamkero nande wono sare karongo boli abantu aba doctors bedro maido operate machines chenye kitali ayona aito kumanya nangitingo manya na josta kuma usijoshwe na bara maigo operate chenye kitali ndimaidi kero nyagitali ko machine jiroro none sabe sia ko chugisa to choshunga ta onti omagani to ikire biasana right on time gojare to kwane right on time ngoi jar to kwane na to chinse jina to kwana chitege chi tudere ange 45 minutes na boto kujana to ajitungo ira na josho komenta isano biasana bono aige ndo korokoro gaut ote ye mwanju muringa yuji gotoka insana bi gotoka so wakore mpaka mambi rindaje to kwana bira to right mwanju muringa nche bono mpatika ke kero mheshimiwa wetu Madam Dolphin Mora nominated MC Kisii County Dolphin Buari Mora I don't know ngainari so makora ngochari bakwanira mange mono igoro nyagitali ya nduru level 4 itukuri igoro no arenge gati ya bari kurubikana of course kurubikana kwa murembe tukarabuna kuigaragari kabisa gakurari sana kura sana batrende angu ikarase studio atatebinga na kibirengeli bya ebire ne kyabamenyi bare goteba inga kiringa ne yaberege kumbi gwasegeka ande nkikiwenere tege korwe igonche tumira ne chikoraga saa 10 igoro ekarango cha semesa ya maya asenchira yobwenge kolende mbiamono nchengo ikaranse samu ya galia encheni mbadali boli ase Madam Dolphin no mwanchu muligere naro tomali bolio ori na bauto nyori ndiko ikaranse ali kando igona kuganira mayanchi tengenda ngiyo mheshimiwa korali so that mugendere biasana igongwira na tole ayabana ikaranse ali choshwa karansa ali kwena tora sintundende nyotoretera machanga jiwono kwena no magani tora kwa na berata tutosta ene Ndizi TV waso wanzo no bomu busibu na botambe yes sawa thank you Ndizi TV ubwansu